Please be attentive to your athletes. Nasaan yung kalayo? Kapit ka. Go! Go, Viktoria! Go, Viktoria! Sige, kuya! Barbie, paano? Go, Viktoria! Go, Barbie! Marvin, go! Go, Marvin! Go, Marvin! Marvin, go! Ulo! Ulo, ulo! Pag-stick ka, pag-stick! Marvin, ulo, Marvin! Pag-stick, pag-stick! Go, Marvin! Marvin, ulo! Pansit eh, nag- Marvin, ulo! Height number 12. Marvin, go, Marvin! Hanapag ka. Mapira si JB makalaban. Marvin! Marvin! Unahan mo! Ito, 0-0. Marvin, ulo! Marvin, ulo! Marvin! Let's put your Picando of Kamsur, red armor. Kamsur, red armor. Picando, please report now to your area. Picando, nasa ka po. Ano pa doon? Marvin, ulo! Marvin! Masisirahon. Marvin, ulo! Ulo! Marvin, ulo! Guys, sirahon nag-lupad. Please report to the section area. Height number... Nataral ko naman ang laway ko. Sinong coach mo? Para tayo Ito na. Marvin!
Ito yung magka-ano si Marvin. Sa may napugot. Marvin! Winner 1 pa. Saka nagpapapili ka dito! Sabi dito, ano si kuya mo? Ay, Mabi, tagunga! Mabi, tagunga! Mabi, tagunga! Sige, sige! Huli na! Marvin, tatungo! Marvin, tatungo! Tumatong ka! Abanti na! Abanti na, Marvin! Pagkikayaan ng mga coaches na nababas sa court. Huwag kayong pumasok dito ang ayaw ng mga coach. Ako laki nagpapahulog ng Harvey.